kwa mulithiria wa Meru TV Jumaine ku nitete na mbere boya ile tariki 3 mwezi ni Yuli mwaka ni ngiri 2026 kankwate weni kirintata cia Meru TV ugoro imbita wa Tirimbabu na mona nile wa mathithio ni Paul Ngujiri na tukiambiria nteto cietu nayo nkiama ya kansa Kenya bawatanirite na ministry ya ugima wa mwiri na thirikari ya county ya Tharaka Nithi ni barutite tungata bakuthima murimo yoyo nyimba Kibogo wandia magumoni tuka igamba ng'ombe hara baurite antu kusumiria kuthimwa murimo yo kureo nkoloki bakiare bote thirikari ni tethete bonene kire kurwa na murimo yo na ni yo tungatirwa na mari yakariwa ukilokera bima yasha madikwetu wanteto ndagara waiguna na ubanganiti riboti Kiama ya murimo wa nyimba kana kansa bawatanirite na ministry ya ugima wa mwiri wa mona thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ibarothete gikaro cibitari ya Kibogo wandini ya magumoni chukega mang'ombe arakiaria mutongeria wa kiama ino Madam Mary Basito aurite akari Tharaka Nithi kwibumire kwa wingi kuthimira murimo uyu wa kansa kiri cibitari iria bari hakuhi nacio bakithimira akari murimo uyu batakurianwa gintu cibitari ya Kibogo bakiuga murimo uyu nutemete ntamia nene. Saratani ikijulikana mapema inatibiwa vizuri na watu wanapona vizuri. Kwa hivyo ningependa kusema early detection saves lives. Kuna cancers ambazo ziko screenable and we can screen some of them and we are able to catch that cancer even at stage 0 or stage 1 when treatment options are more and it is still easier to treat and it is also cheaper to treat. But when this cancer progresses to stage 2, stage 3, and stage 4, in stage 4 it will have spread to other parts of the body, and at that point it becomes very difficult to treat. The treatment options are minimal, and it's also very expensive to treat. So I urge all Kenyans to kindly go for screening. Let us catch this cancer before this the cells which have mutated before it even starts causing cancer when it's at stage 0. Agakiwa kagita kara muntu athimira murimo uyu watikana na wakare gutirito kuri ogo gatemantame anene. We are screening breast cancer for both men and women. We are screening prostate cancer for men and cancer of the cervix for women. Tunataka watu wajue the risk factors, zile modifiable risk factors, ndio wazi avoid, waache kuvuta sigara, waache kukunywa pombe, wafanye exercises, wa adopt health living. Watu wajue kwamba kansa ikijulikana mapema inaweza kutibiwa vizuri sana. Gechokeria nkatho thirikari nontu bakwerutanire gutanganira na murimo uju. Wizara ya Afya imefanya kazi nzuri sana kwamba saizi SHA inakava cancer up to 800,000. Cancer screening, diagnosis na treatment. Ojari masiosoro mwa barabono kete kumana na murimo uju wa kansa. Wakati nilikuwa natibiwa saratani, hakukuwa na matibabu katika nchi yetu ya Kenya ya saratani. Sasa hivi tunashukuru kwamba serikali yetu tuko na mpangilio ambao wagonjwa wanapata matibabu ambapo SHA inagharamikia matibabu yetu. Ningependa kuambia kwamba cancer is not a death sentence. Ingekuwa death sentence hatungekuwa hai sasa hivi. Lakini bado tunaishi kwa sababu tulifuatilia maagizo ya daktari, jinsi ambavyo daktari anakuambia urudi hospitalini unarudi kisha unapata matibabu yako. Na pia ningependa kuhimiza wagonjwa ambao wamepatikana na saratani tusije tukachanganya dawa ya kienyeji na dawa ya hospitali. Majuka ga mang'ombe ritoka mbetandagara waiguna Mwalimu wetu wanteto ndagara waiguna anontu baribotu na njira inkinyaniru na tutana mbere na anteto cietu Rais William Ruto tukiaruari na bwithiti musemani na atongore kuma kaunti ya Meru arako kare na atongoria 67 kuma bunge ya kaunti ya Meru na bunge 11 atongore bane baririti mibango na mirandi rejukito ni thirikari nene kaunti ya Meru. Rais Ruto na aririti mirandi ya kuthondekwa kwa
barabara ya Nithi na bypass ya kilomita 17 Muchindwa ira yatumira bilioni 3 arawete bypass yekanise musangamano yongare. Rais Ruto nkulukine wete thirikari yatumira bilioni 1 kire sibitari ya Meru nikenda kumethia sibitari cia Kinthiguru. Nkuluki ni wete milioni ana ciatumika kwitithia nkathi sibitari ya Nyambene. Ruto ni wete thirikari ni waka nyumba 3,000 cia mauria manuni kaunti ya Meru na iri na mubango yo waka nyumba 10,000. Kire mantu yako ni thoko ni wete thoko 17 ni kuthondekwa irio thoko ya Kariene. We have coolers. We have now, I think we have delivered 5. We have 9 that have already arrived. We were just getting money from the Mutaona Katika supplementary budget. We've given some money for the installation. The milk coolers for Meru, because we already bought 230, so that program is moving. We have 2.3 billion shillings for Meru County to connect close to 30,000 households. We have the money. There's been a problem kidogo na contractors hapa na pale in terms of their capacity, but we have sorted that out. You will continue to see the electrification in Meru going on in a very extensive manner. We have 17 markets in Meru that we are building. 17 markets. Yes. No administration has done the number of markets, not even a quarter. Na sio soko ya mabanda hii ya kwenda kujenga. Soko ya maana. Sindio? Sio sheds. Sindio? Budget yetu ya Meru kwa just one department ni 21 billion. Nilikutana na gavana huyu na senator wenu nikamwambia tumekuwa na matatizo ya mambo ya shamba ya kujenga hii affordable housing. Na tumeshakubaliana sasa. So we will because at the moment we have close to 3,000 units. My target for Meru was 10,000 units. Tuko na hospitali ya Nyambene. Yeah, I have also authorized another 100 million tutengeneze hospitali level 3 ya pale Nyambene. Nimekubaliana na DP hapa, sio this week, hiyo wiki ingine si ndio DP, the other week. Huyu mjamaa tuko tayari na contractor ana mobilize. Mimi nataka alete contractor the other week ya bridge ya Nithi. Pia hii bypass ya Meru town, hiyo bypass tuko na another 3 billion there ya barabara ya bypass, almost 17 kilometers pande hii na pande hii hapo Meru town. Na tuta na mbere na nteto cietu na bwa yuthi kuma icio mbunge kia Igembe Central ni bonanitie kuria kwanirwo kuono ntubwa ana barabara bwithikirika grade 9 mwaka muthiru ni barimi wita senior secondary araba wita barimi wita na ntubwa wa cia BC nkolokia yuthi baba wita ana baba ingi bari akuota skuru no ntubwa thina ya Kimbesa nende ne bakuria mubunge wonda nkile kulaithiria ana barabu mwitenja itio ciumba mwandiki wetu wanteto kome wa mutia nawe kira kirore. Ana baba ingi batwikilite bateta sine secondary schools tamwi isuoneke Igembe Central umbithi batongere tu enitaitas kome omeme kumanteresia kawiru ni baituritie kuria mubunge wesu Daniel Kilio Karitho imibango eriku ekite kana mitaratara ya kuona na baraba umite misieno kia ni bao kinya sukuru iteneri nara kuwa baba ingi no batwikile batakinyele iroto bio turone Tuarinkenda kwa address mambo yako ndelea ndene Igembe Central ki sector education. Number 1 in Igembe Central itonete indiolungite sukuru imbingina nkethira kutina anaba grade 10. The enrollment there is very low na kubatu kwithira kuina 100% transition to the grade 10. Angutuma
Ndeuria mheshimiwa ndani kile thai ana bangirinde 10 iyo priority. Nonto this is a new education program ile kuimplemento ithirikari. Turenda Kigembe Central kwithira kwina 100% transition, lakini thayo ukwenda kulelia ana baba ingi musibari bate umbite okinya sukuru. Na mheshimiwa kile na aromere kiminde na raua Igembe Central iyo itongereti na ana baba ingi bakiona inya mimba sema pema, lakini nkauri atere ni ate ana beto bate dira bakiona those early pregnancies kethira mheshimiwa oteoba facilitate bo pedri ba ku masukuru at the right time. Yonto skuru sieto sio karau the current leadership eteo support fully sukuru sieto genda sithira siekura Igembe Central ukethira uto support kithomo okulukirinyo okuri sukuru sieto no si maintain oterio kithomo kikethira kikioneka na kikura ndende Igembe Central. Let us maintain our schools na inkua ke ukethira the leadership of the school ukethira ite kuatanira na leadership ire ithira ikuo till bo force kana banjiro ku intimidate the end teachers and the principals ke skuru kethira bate kuatanira na mantura bobera. They are the professionals and the teachers are professionals niba kumenyora skuru ibati kwithira iki tongera swa ya kabubutia ni kire thiba ni ya ikinya wandikani bwarimu buo ngwa ni bo kuthurangwa ikutho na bate kumenya na ate bwarimu bathomere jarene cio recruitment iraendelea ya arimbo primary na kinya secondary sana ndio rutero primary ugakulelia urita nara sub county ringi ukerwa soga na muje umite kwina twanya wa apply no andikwe no ndiro nkuria atiri nara ura itukulelia tukona kiri Igembe Central yetu twanya itwaeani tutwinge muno, lakini kwa tuika olwelia kiri baraboyerwe antu bagai muno no gauru na twanya twatungi twetire otua owire Igembe Central iyo tongerete na antu barabe na anabe na mimba sema pema owani iyo tongerete na antu barabe na ndo owani niyo itongeretie na inya anabaraba bakuande na batinda kithomo kikiea ankori atire ni ate Igembe Central gedro to support sukuru sieto na kithomo kedunde na Igembe Central nonto owe koro ya na arimu baraba especially the teachers na principal bara tu irigirite bate de sukuru sieto kwa tu ko kuraba no abaringa transfer kwanto ethira ko ba support gere kithomo keto kiumba okira ndene Igembe Central bakithiria youth ba itiba twan njera kwena level yogasia in different years kenda igirendwa site level mwanya kwena kera kwena kena so barabara ira sietu ote shughuli kuendelea nao yoto akulwele barabara ira tutura aguririra eguma turuba magani karoi ndagaire ora bigibiki royo gaibwe guthira acieri ago maganika yete kabwethwa kabwethwa renge maga yomwe kathira inya tacokia mbira etomine no tonjira nimbe. Igembe Central is the least ke project na ke metaratarere gumba gwithira igendelea a national government okolelia thai antu beto abakurira barabara yakore the other day nkiaririmanto na infrastructure the other day president areka the lona ya barabara yakore na yangazete ndi atutukwa barabara era mwanka thai utetalirira yukwa nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Ibwa sana kome wa mutia na waziri wa ukaribu deni na wathani wa matora Kipchumba Murkomen arekia akiaria kaunti ya Isiolo na weteba na urietie barabara na bunduki kiutate na watho so kirindo angisia ukariankuluki na weteba sensia Boris barabara yetentere kwa kaita karaya. I want to announce here in Isiolo
that every citizen who has a gun which is not for government, you are not NPR, you are not police officer, wewe tu ni mtu ya kushika bunduki kuattack watu, you better surrender that gun the earliest. I want to tell people who are hiding in these forests where I have said, Mukokodo, La Bendera, Kipsing, all those areas, and you are hiding and staying together with bandits, please leave those places immediately. If you are sitting, protecting, and defending bandits, particularly kwa hiyo forest ya Mukokodo, you better leave before the close of the day tonight, because ile kiboko itakuja hapo, haita discriminate wakora wote wenye wako hapo. There are officers who have overstayed in this place and they have become complacent. Wamezoeana, wako na marafiki, wako na networks na watu ya hapa, wanaogopa kiongozi huyu na kiongozi yule. Akiambiwa kufanya anasema hawezi fanya kwa sababu the IG is going to do the reorganization to make sure that we have fresh new police officers who will come here to assist in dealing with that issue. Those who have been overstayed in this place will also find their responsibility to do elsewhere. And those who have, wenye wamejiingiza kwa mambo ya ukora, they will go through disciplinary action. They will not be posted to another place. Wale wame overstay and has become complacent will also be moved to serve in other places. Tueta na mbere na nteto cietu ikundi kia Antoba Mawathe kuma Muthara ni bakathite mubunge wo Mpuru Aburi no Antoba witi na mbere na kinya utongoria Boboya bakiari ni bawetete weyani Boboya bwa ambasari kuthondekwa kwa barabara na kinya KMTC Nkuluki ni bawete ambasari ni tetherete bune ni ana barabo mwete njaiti ociumba wetete na mbere kithomo kyo bakithirikiria ni bawetete bakawata mheshimiwa Mpuru Mbaru kiri ithurano bya mwaka yuangiriele mirongo ile na mwanja. Adams Muturia wathirenja na kulikithia. Antoba Mawathe kuma gicigo mbunge ikatiganisti bachumirite no chukire mubunge wa Mpuru Aburi nkatho ikira bawite bethirite bakiona utethio bwao kaito akaitara bakuthira bakimwenda bia kuria bihitika bikuyanga utheri ou bia kuria biuro obiromba imubunge wa tiganisti kawe Mpuru Aburi ringaringere mheshimiwa Rui na ibwega mheshimiwa na kinyelo inkatho cietu no ntubawita kumatha na turetera kinya batu kintu kya kuruma no ntukwarite muno asante saburetera ura tiganisti na antere ichi aitina yoire nene muno enkwira mheshimiwa ichiomye tu ile lantu bawe number 2 tuchoke nkatho inge kire mheshimiwa no ntubambasari mheshimiwa nkatho no ntumyakera myake ne wikilukite thatu ayo yuena disability kiri ofisi ya CNDF itobaya first priority and ambassador na inko meakinya mwaka yu no tweterete ambassador very soon tukambia kuri ambassador na ntu baba kailelwa na njira nene muno kwa narua tuguretwe sana twechoka iria thikarira nene nkatho no ntu bakumba utoa bia kuria bitu kuona mbere ya tukwa narua ukolokera mheshimiwa wetu Mpuru kana general na umbete gututethia abatu antu ba Mawathe na tuonete na njira nyingi atethia mathomo ya na ba Mawathe atethia mathomo ya chari baba kuthomithia ana baina Mawathe na njira nyingi sana na maendeleo ya maingi ya tukona akibethia ndene ya tiganisti sub constituency especially na atumbete ya broto rekia kwero mutongeria onge mwenzetu wa Mr. Kome kwina KMTC kwina barabara akuthondekanara stima na kadhalika kumakarama na una Muthara na au ende kankuga atere kuma ntukwa narua kurukia antu baba kiaria baraba kwa rairia ntereche murire bawite kumana na ngwire bonete mubunge wa kumba kwithira kibaritira bakethira kimuthura no muchokie tene ringi mwake nungire mirongo na mugwanja no ntu munena wa tu na auto support be abatu tu ba Mawathe tuendere umuwata mbaru toma kagita ka 2027 to tutam kana kaka kwebonge to kuwa ika tuendere na general weto Aburi na ingwete kia to bedio batu tukada tu imbere ya ntu ba Mawathe na tutemenya ochoka nyuma to mantu betu aichume na mbere kuruta ngwino ntu twentura turenda kwitha thiru
na reta rombere mheshimiwa intobi mbeje cio facilitate muchapa riu no mbere ututethia na tware akwa ibika twarua bia kora boya tware buru na turendelea mzuri bora twaerinia ni bakuma kuraya mwanya barona batu mheshimiwa wetu na tuwete mbaru kwa ungo chogia ngatho no ntubo mantora yo ndendelete ambere aiko bwethagia. Kiripoti ya Meru TV kumatieni Bitanda Msimuturia wa Thirinja. Msimuturia wa Thirinja na ntoba ripoti na njira enkinyaniro na kariba nteresia Gatunga na Karethani nibonanite kwanirwo kuona ntoba kuthondekwa kwa barabara ya Gatunga weta Karethani. Barabara rethirite Kinyamara kwa miaka kadhumba mno kaita Kambura aranende ithondoki ni seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya. Kuringana na akari na atomiri barabara ya kuma Gatunga Karethani kumira Kathithi Kambwe. Barabara kwa kwithirwo kuri njira ingi rutaga into bingi mono bia kuriwa na antu bia biashara muthanga maiga barabara eno ya Gatunga ya kuma Kinunku Karugwaru kuya Katue secondary Mwanga Karethani na umithanga mitheri no marori mauma kugira lakini mari gutia kugira no ntu barabara kuthuka antambiete na araba isirota akinto chabura ndo chona nwaku mogongo wathukira mbie toka mata abiria bacha kongorera antu betu ibubambe tada ponyu barabara enu kusema kweli ikuraga antu kana gukinyangithia antu no tukinya mwana ungi twathikaga aringirito kona niara kuringa barabara yeringanire na barabara no kuma yarimwa igita riu yaturetu kabanga ya tanda sumuiro utire igita kaire twana barabara eno kaire ndime ikumane na mathina na kiriro gia Karibaba muthenya wa imunthi seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Julius Mwenda Gataya kiambirie kurima na kuthondeka barabara ino wagithiria ngendo no kamati no nyuma ya miaka 10 itayaniriitwe. Barabara ino ndonire ibarabara thiru kabisa na ibarabara iri na institutions itano public institutions cia kithomo wamana ya cibitari ya Gatue na guthere yakubi kinya yonde kwenda barabara Karethani special Gatue de ndona ka barabara eno iri mwebwe kenda ana na rimo na babange bautumira barabara eno no ntubo institutions guthere barabara imbega mwirigiro gwako ne romba yakwa ibarabara eno ikathi yungure thi Mwanka Karwa ichoke thi Kathithi Kambwe na to guonka barabara ni mbinge iriteto attention Gatunga wonde mopaya ndikene to Karethani mopaya na rombura barabara eno mtoto kabanga na munde kirekano kya barekaneriye kegokinya mopaya tuikwenda mtoka itambea waromaga akabwerera lakini kora norongo nabu Karibaba bakiari bajokerete nkatho seneta Mwenda Gataya enjerene mde kuma atoka kuthika Karethani imopaya korema na orongo bwala tekwe muntu ngeza korema twatora kwira tongore nchobo torutire wireno lakini nonto kuri wale utaneri uga kambe gwekiriro gyantu baba na te mundere onka mopaya awe tanze tuno mtwaino akanichaniara auga baino nke yako utabora nkaya kire mabarabara no yungure yonde na ningo chogia nkatho muno ntube mndiro kire mbo yete nkethira kira gitige kinyo kire Gatunga kiyete kuri mabarabara ya kuma Karethani kuma Gatunga kuthiba Karethani Mwanka Kathithi Kambwe na ningo chokira mheshimiwa Gataya nkatho mbito akarayumba mungure uratareka ntemo ithuna nigo ndi mwana bonda kwa Gatunga barabara eno ndegwanganiritwe muno no ntuba mheshimiwa Mofaya guturimira barabara eno ibarabara era yina manto mwanya mara yina yungurite Mwanka cukuru ya Karethani ara turomba kukua arimo agakubaira cukuru agukwe kuru twathija twekinda arimo no ntu mwarimu ekara kinya cukuru na watangire ntaga endi twiritwe muno no ntu endi ogu nkathia nywe mbairite na mwarimu atiegwa gitina na endi tugucokeria mheshimiwa nkatho muno Gataya naye kairi ende munde ni ngokena mono kuma Gatue wande Gatunga gichigo munga kya Tharaka rieto kambita ndegera waiguna
Waiguna na atongoria ba ikundi mwanya mwanya kuma icio mbunge kia Igembe South ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Mutumantu Ithingia hamwe na mubunge wa John Paul Mwirigi kubatetheria na kigina kia thirikari ana bagwete bakotethwa kana bakakwewa mbeca cia batetheria bunene ukiria ikundi biom na kinya miturire yo. Atongeri ba ikundi mwanya mwanya kuma mwiri oyo Igembe South rungu rwa mwaburi ywa Muungano International Groups nthi otongeri bwa coordinator wa Samira Iwarudia ni bakuri ya governor Meru Mutumantu Ithingia abetike na tethie korona into bira benda kendo ciukiria birio isui mburi matangi na kinya gas yaingia yana mwaka muthiru aja kire thirikari yetu ya kaunti ya Meru ire tongeretwe mheshimiwa wetu governor Ella Brendi Isaka Mutuma Wanto Ithingia mheshimiwa itukuona mwaka wa 2025 no raunjire manto ja gutethia ikundi Muungano International Group na biathero aitite baba na atongeria baona member bare ya mheshimiwa tuikoromba atiri kia mbere wogwa we mwana kuume Igembe South njo tutethia o toro marume ukiuma umara ndera twetho twarira makai ya imbio na mheshimiwa patu kejoga to support patu ete gutinya we jo turomba kura no ntorekeria mheshimiwa ngavana o to support kinya patu twago support anto bonde bararamike na Kimeru kiugaga ujo mheshimiwa ngavana Kimeru kiuga o ondwe na ninkodwe ondwe nani na batu thai tukudwite batu gintu kira tweterete na go iwe jo tuthwa na go tuthwa gwetu mheshimiwa go tuthwa gwetu kia mbere tethia ikundi bibi na mbeche cio turinga njiki kete bombangi tutethia na tumekongasi tora wara unjire okira mumemba wetu muungano aja gikundine ethwa ina kankasi ka wenja ya kabubuteani kirisa Iwarudia itumanto mwakiri mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ariwa kinyawe akaulwa ni kuruba ikundi bi naine na boyo rabatura kuina noe mheshimiwa wangu era gintu kimwe mheshimiwa wetu John Paul pamami baba bonde gukurukira ikundi bietu bia Muungano International Group twetho tukugwete u na tukaretie yeri areri iko taura antu baba karaia karia ria ba uchamukia ni twetho nyago tugaretie kou nagwe twikuromba njo support ikundi bibietu bia muungano na tu tuku supportete na tu twikire inyankuruki na tu tuku support ugo yango gwirwe kana te oma members te oma na ikiato mitokodro tukiuga ujo batu turaja thiru gaiti tori ikundi bia Muungano International Group twi member ba bonde ukagwata ba mama omekura wina cio na wa mama batigarukaga baugera igwa mheshimiwa John Paul kinyonge akeja no gwe iro witande beno kaigwa John Paul kana te uma members mearieza mene angeline ofisa wa ikundi obi noe Joyce Kawiroro kuria kuruba itonyi ikundi ne kenda baumba kwiritokiene bila torata kundi ne matiaria choboria wateka chuburia riko erembia rokere na chai da mwanja erembia na muchere oro erembia na mutu ore nyama na atano na kundi ne anare moko ya nae ne anarera no tore na security ne karetwe boya reka umambori eku weri dhake kundi lakini oka arekera choboria ne kusema kweli kwa mano nario ndeke ntugira ndaburomba matureshara watu mosore na mbia sitha no nto no wethera kinya ukaretha ciu muntu atethera arete na ngazi kobethethi mucore sio se baru are wata wa kobethi mucore ku akonjia ta nyuma kwa ateri ndo ta kwa bandithia chitha na kare ochokia akauga ndachokia ru arenda chokero yo nturo yakinya watu kwa chokia mbe ojo chokia mbesa mwekoro akolo mau ererete kuchero mbe tuyangiri thano kana tungirie koni wa musera mbe cia wa ate komene mbia serwa no ntombi bote kwa ndromwera ora bwethe ibore atangiria mbia cia orere yonto ya thai wetha ne sensitive kwina mpara sukuru ne kwenda fi mwana na kwenda bia korea munde hiyo kwenda mbeo kila kitu nkiripotera Meru TV kumembe mbeta wakome wa mutia
Komewa mutia nieto akanyaka kunoka kambike miruko ya nunu na meri mata insokerete na anteto nkiluki. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Igita rĩa kuria gutetheka nĩrĩrĩkĩtie gukinya arĩo kaigwatĩra bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenu nkaira gwitia kibali na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jo stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin. Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer ne Tiger Captain Motorcycle endia ba bikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamero. Coins Chicken and Chips Hotel. Jo okeneribia kureana bia kunywa bietu bire bidhuraniri na kiwango kia igoro. Tori mutidwa akwina Meru Mosque. Tori na starters ta shawarma na kebabs. Extras ta cheese na samosas. Fresh juice cha mithemba yonthe. Rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs. Aneto gitaga outside catering. Tori na outside catering offer. Kiri customers bambere. Kopea manto nkoroki turingiredi mogo krokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty.
Lethire no ntubawita na mbere kurumira Nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cietu na wekagwiria Betamona Abeke ni kirithumbi ya balozi wa Ntwire bwa Ameru irenjere mwe okiria na ukuria Ntwire bwa Ameru ikundi kia Ntwire Meru kikiaire kiwetu Ntwire bwa Ameru ni bukura Ompala mwandiki wetu wa Nteto Omutugo Kiambi no inasio dina kugwirwa nkorone kwa mono na arua nontu bwa mantu jabo athithia jamagegania na arua mantu ntereterete ni kagwire Betamona Abeke nyumia gwikirwa thumbi ja ambassador wa Ntwire bwa Ameru na irombare akagwire kiri Ameru ni kugwatana na wekire guchukuma Ntwire bwa Ameru na njira ya kuonania wendo na urumwe kiteo kibwampa teoni bwampa irorejo bwa Meru bwa giteo kiu manto jabo amberia na arua tukendelea twinde taito twaewa na arua teninkanke ndaewa no tuti ambassador utitherwe na ntu baria atongeretie itweje juu na chini tugwatane mbega kwa mbega tonto kiara kimwe gitiuraga nda matio twakikisha Mumeru guntu kura gundi ari manto ya Ntwire atendereja gachungai muno objectives chieto ikuona antu bauchokia culture Mumeru na njirere yagirite ni mambura ja ukojeretwo ni ngwatano ya ikundi gia ukaria Ntwire bwa Ameru ja Ameru Cultural Organization mono bakiorota mbeo mbithi kumana na mikarire na mitire yao twambirie kubatha uria bomba gwita na mitire yagirite no ndu mwitire irere onande imitire tikwereka utikumenya muntu kinya kethe into murume kana kethe imuka no ndu weta wethira into murume ka chukite mutundu ka tulite gegirite mina na ndi ugachwa kethe ai muntu muthemba juriku mwari no uekirite mubuto athithia manto na ndi abatirima nabo baire utimenya into murume na muka nuriku na ndi tukwenda kuthithia seminars trainings twikiama giki nikenda tugaturenia antu betu mantu jakigwithire na ura muntu ethairwa akieja ungicima na kuringana na gikundi giki ana bari ura kaingi ni kumana na kurega kuthingatira Ntwire muno kirimikire kinya yangu na tukaritana antu culture ikyo gituma kuigwa kwina pregnancies nyingi ni ontore tirimana na no kona yeka batena ngu abetete bakario riku bakario na betirite kibethe betirite kiri nthaka kiri ari kiri mantu jara kiagirite gikundi giki nkuruki ni kirombete Ameru guchokera irio bya Ntwire nikenda kwebukana na mirimo yumanagia kaingi na mandawa jekairo irione no ndore ngima muchere nambi na rio tukaigwa andu bakugwatwa ne blood pressure bakugwatwa icukari bakugwa kurabira tukuria na ndi tukwenda kuona interview tia Kimeru urabiga processwa kenda biro ijagwa na njirere yagirite tutikabirija na mauta ake na into bingi kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbaita Mutugi wa Kiambi na nkuluki ya Karimana datu kuma Telecent Limiti wondi ya Kisima Bore nibakunikite kumania na njemu ya wendi buboya kuma Kanada araba kunikite na ngukusia kienyeji na kinyambeo ya spinach irenjire ya kutira kurina mirire meya na kinya urimi butina ndawa ore ya karibe titena mbere kugaome na kinya kuwata nambaru kire ukeria miturire iyo Osiasa na rieto Morris Nchanano ro komereria matagetike MCA wa wandi ya Kisima Bore netethetie na mbere mubango yokweya na ngoko kire ikundi mwanya wandine araru aria karibantiri mitiba gunekete na ngoko ina ire ikweregerwa ukiria muturire yobo nene murandi jojo tuturetete nture ntrimiti itwambiritie ntura ingi cia Kisima ward itwithirite twambiritie murandi jojo nyuma miaka 3 ithiri tugaitana antu uri anguku imwe kana ijiri ciomba gutethi gachincha maisha jaku riria twambiririe murandi jojo ntura ire ingi cia na aria Kisima na ngari ntare twabaitana na tuona murandi jojo gukura
ntureria cia kisima na arua twindukia ithatu twa muntu nguku na arua tumwitana tukamwira nguku iji twakwa nuntu teka twa ija gukwa charity ni empowerment gukuthithiria nguku iji na guciarithania nyume mwaka jumwe nyume mieri 6 kiria kethire ciere ukanenkera muturi oku kulukiere njira ya kurwa na murimo yo kansa na yura yureta bari mone ndawa cia kuwira imera mchana na tethetia karibana mbeu cia sukuma na spinach ira bakanda bongo itewetia ndawa twithirite twina thina cia mirimo mono ja kansa murandi jo twita tukahaba mbegu certified since yo jairia bona tukabaitana ne atabombo yo chumithia na bagachire organically batio tumira ndawa ikenda twita tukenia ya thina iji na bo karibara bagunekete na nguku-ini bacokete nkatho kiri Moresi nontu bwotethio bu bakiuria siasa bange kuthia teta ria mutongeri uyu twigite tukenete muno ja community nontu magita jara tuturite tutona murandi ta juju lakini thaiti tukenete muno nontu antu betu bagunekete bakwana na nguku kiri atongeria bau bangi bara bakwenda kura bara batari na bara batetari bara baritene na bara bateitene itukuromba barikane community barikane ate kure antu bakwenda maendeleo kama iko huko nikienda nizalishe itakuja isaidia wengine wengi nikikuja nikipeana venye tuliambiwa na mzungu chukua kuku moja pea mwingine mbegu nazo za sukuma na spinach zitasaidia juu zitapunguza ugonjwa hii ya kansa mimi nitajipandia sukuma zangu nikule bila kukuleta ugonjwa ngokuye wabiana toka members bangi mbemeri tandazo toka members na iga tuthebia kinya gitukuria ginkara na mbi na kwa tugeta na vera chego chere no moge gundi kure kiripotera Meru TV kuma Bore Mbetawa Mwende wala iboni Nteto cietu a biashara bathoko ya irio na mianga kuma maua ibasiumirite kutheta nontu bawagibwa mbesa kaita kabacoketi ana skuru aranende bakuri Rais Ruto kutira mauria betururi ya kuina mankuluki ni barombete kuthondekirwa barabara nontu bo kamati pointo bio mwandiki wetu wa nteto kuma media ya Igembe Murithi Waba no wira riboti beto amange tidilinde kyoi antobosi want eto gendi yare tie impara katwe na mpara korana konywa twasoka batu toteona thiringi twasoka twareto ndawa cia kuthambia mara Ruto bia koribie name mauta yaya kiana masisi ni poa sasa tunakufa na njaa na tuna watoto wako shule hatupati hata hela mbona tunakuwa hivi sisi na tukua na viongozi wako mbele yetu abiashara baria baturaga tauni-ini ya Maua baria baitaga nguki cia kugacura ni kwendia mianga ni kwendia into stage ni baugite thoko iji nandi itina mbia uria yaturaga tene banga tomato mayana kwa tuka yate koro no tuteka kore mbia ciekuo na uri bayo bayo tebo baba tena mbesa oni to ngwato la solio edo kimno te mando akobua hato batainya thiringi nakakwaria uma Ruto likana toe mawa oto alele njira yetora inkuba inato wite vyamba bae twatuko ko kina to ite taswibi kibiki euro tore batu antoba mawa ko wando to likana na njira yetora na otobwetheria abiashara baba bakiaria ni barikitie kuga ati uria baturaga kwendia teu bakwendia nandi negi antu batikugura kuringana na uria uchumi buthukite bakwenda mbeca cia gwikiana bao cukuru na gutigwe na mbia ikuoneka aria borite thirikari itegere mantu ya uchumi bwa Kenya maguta maiteria watweka mbaba tugitithie kwi mana ya thatu aya twacoka barabara twamuthurira twenda atubwetheria barabara aya mirana ngwenda murio kiuria kia mirando ndie mu biashara mbabae thai mwana ngwa watweka mwana atukumenya kirasine thethia njirene watweka mbabara ona ndaka matethia utekwe ya muntu ona mbesa watweka yani nja barabara yangwa beterori itetie teko muntu atekoria mbabae boya ndaka ngaitera na ngaona ndata miraya na watweka no miraya yawe ati umara ya mamira chiringi 180 so
ndengenda kwariria ngekoro jaoni na muno ndengenda gutarira ayuthi barathiririe form 4 thaizi tire twerigaira twinde tureterwo imuntu umwe thai umareni iteni ngugi jaoni amahoka the main stage na ntomba kugenda raungi tangugi ekwa na yuthi barabathiritie skuru ti lazima ukare muchi watere muchiari na rashughulikire miaka wene iraromba atuania jana aria uchwira school fees no thomo thiria so thai jure ome teka guchwa company friends Fred okunethera ngugi eku njara ciaku chithiri chigutethia ukeregera mtu otethia so inyoka thena ngiri emwe ukagura sweet jeiji you can hook here in Maua no ukwaja main stage no kuna baba kwendia ngo anyway na ti inya sonda everything no hook so wakaraendo na wetekerio kamaterwa mathogano ja kwi muntu thai life yogwe witarire ekoro bandu ke to nabo ambwiro ojo tetira to etaira mzee areta mbecha mzee na era mzee unge so sio minya na wiswira itango ge njara ciaku nonga yogano yakatharima tuga katharima ngoge mukoroku ingoge njara ciaku ro gwitathai nonga yakatharima na maisha isonge yeah. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe Maua. Riboti ya murithi wa bani tukira katanta kiri nteto cietu ugoro baruari nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoronga kundera kaita kathongi ko yurini tharimo bia murungu mwenenya bitawa Tiri Mbabu na mwana ile wa mathithio ni Paul Ngujiri.